Чувашинре тағыржырвадыреге школа шене вереню шулне қадырлешім. Ку телеве республика қысынжен сағыр жерхерах миллион тен көйірні. Шетмеле яғын учрежден етте преншнетме балартына. Бұл жұтра Мургаш районде шомик школ неде. Онды ұлжын өзімбе пирін пулдарулық ұшқыне паллашыры. Шомик шкулне пинде дохыржы рутмал вишемір шулдадуна. Кышал аллы билік шулхи юбилей еделне пөлі жүржі пызык парнене девешне. Она тепреншен етме республика 20 миллион журо деньги уйырна. Вырынды хыснаран тебір шур миллион ытла укшабана. Шагы шкула тепреншен етме жидеть. Халі пөлі жүржі палламалламар улжынать. Строительзем гунда шу уехынжех юлашки шынгырав хыщене жебужынна. Малданах кашни жумырвығы дінже жив яраган шур түррене улыштарна. Урамры стены сене тимір жапна. Профнастилба витремер. Шкулне еридавра. Обшыва турмыр. Урайне шыне тремер педем школинже. Шыне кандык семлар тремер. Матча тума. Каркасне туза қадырлене. Хал шыне туза бідермелі. Алгізіне шынетмелі. Тада штукатурзене жезем юлна. Пәлдір шкулда ошы туалетсем дуна. Санитарий білімізіне живгертне. Кышал вара кашни гласра халы жума рак кабиналардашы. Шурду ношчи кине пәдембех хальхи вғыды итнебешіне деші. Пәдем шуда электричество проводызне улыштармалла. Вғыд жібеде вземінде кивелжіш. Хал нумай вғыд хушы улыштарман бұлзатшы. Пожарной сигнализации пуршердеде тивіштіларца дұқмалла. Онзыр бұшне сағыр сынав камеры бұлад. Шумиксен нихы жанда спортзалы бұлман. Физкультура урогы зем коридорда ертні. Онзыр бұшне шкул столовайде уйрым кивы журтра вырнашна. Она да шенетме еметленеші гунда. Кыжалхи ешсене вара шурла уйығын жевішлеме балыртна. Материализм шиткелеші, таража паралгермешки. Ежізем пураши лайық, вғытравеш. Пыджекшерін да веш полза бураш. Шидес вғытра шкулзене шене верене жылне ежінма бұшлашы. Шомикре кыжал утмыл бір ажа хотлы майзинже оспухмадыдын малла. Вереню министерствен білдеріне дұрық Чавашин река жал утмыл загыр пөлі жүртіне тепренжен етмелі. Күділі вишшір загыр вынеге миллион ытла денгі уйырна. Юзама балыртныш күлзене пөлі гуне діліне ергене кертмелі. Чаваш енгіларым вали Алексей Енекин, Игорь Ульянов.